Sikhona sesikhona abangani babelinjalo sidana zonke lokuza sesikhathi sihamba nabe-CNC abangani bethu sila uproducer wethu ke uBongani Bongze ngokodawa sokomoyo ngokosibanda sadla thwaneza lokuza sadla safohloza ubodloza ngokwakhe igama ngeze Jesus Banda silapha uTudzathu nqa silibisela uhlelo ngisakhumbula uhlelo lusukela khona kuTudzathu nqa sihamba lalo sekodele wena ke mlaleli ngiphethe nguNomalanga Mamalanga Siwela kunjani Maswela Siwela nganomkhwena moswela phela ngoba umeya kobulawa ethethe udadewethu firstborn uNomalanga Siwela uthi umnyaka ngokhohle ngomnyaka ka 2001 lapha bengiqeda ke isikolo ngibhala ama exams endawo talks Evelyn Girls High msakazi ngathi ngihlezi ke eclassini khona phana ngabona ke kubuya ke abantu bengicela ukuthi ngiyafuneka eofisini ka headmaster ngihamba khona ke eofisini ngafika kulo senior teacher bahlala phansi kule police babebuya besithi kumele ngihambe ngikhaya ngabathi kathi kuyini okwenzakalayo kuthiwa ngihambe ngikhaya ngicela ningitshele ukuthi kwenzakalani ngaqasa ubona ke abantu labo ukuthi abaphilanga kahle amaphosana sengithatha ngifake emoteni ngathwala ke sensiya ke eLuveve eGobalanda ke Chisa ngithukile ukuthi ke vele kwenzakalani the ngifika ngithola abantu izimaya kugcwele thethwe amaphosana sengitshela ukuthi ke osokwenzele ke umama akasekho umama uchayiswe imota ecrossa ke umgwaqweni uVeve Road ngawela phansi ngaphelelwa ama exams nje salwe ke yi3 days ukuthi sibhala ama exams akhala ke nezubuhlungu uthi umama kwagcina kusehlula ukuthi ngibhale ngoba I was just too heartbroken ngahlala ngingabhalanga ke ngazozobhala ngomnyaka ozayo lakathi ngiyamkhumbula umama ke hliziyo yami buhlungu lana uthi la mama ngiyakuthanda ke eMampofu omuhle kwabanzima ukuthi ke uchaya umuntu wabalekayo kodwa agcine botshiwe njalo wadiza lona umuntu kangena ngale jele asikwazi ukuthi wayangaphi kubuhlungu echisa lakathi ngiyamkhumbula umama wami ngikhule ngela mama ngikhule nzima empilweni yami ngicela ke njalo ingoma ethu nomama lethi Malowe xa ungayithola nasi bona ngiyithola ingoma yakho ingoma ethi Malowe Sunday afternoon, sitting in the park, Pola Park,
The sun was streaming through the leaves. Lovers were strolling up and down. Here come my beauty ducked indeed. She comes from north going south. Oh, whatever, hello, whatever. Mama, oh, ducked indeed. Mama, oh, stand aside. Oh, whatever, I'll beg of whatever more to. Stand aside. Wamuhle umuntu, wamuhlelele, yithi wamuhle umntwana umuntu, muhle okonyezi lukhanya ebusuku. Belonge ntwasahlobo mude sengathi ugeza ngobisi wamuhle umapheka omama wasandwa sami awuzubumnandi awubona ubuhle bemvelo awuzubumnandi imvelo nobuhle bomnandi omamama wemalo basho besuthi bathi Malowe umuntu wamuhle nomele washo umsuku Spongs bona ulande ephumlile le ngoma ke mnandi ethi Malowe lapha besitshala ke emlaleli wethu ukhona ngale sizoke ukuthi uhamba njani ke lapha izinto zikabongani ingoma esichaya ke singasayiboni sisibone siyachaya ke ngithela wena mlaleli wami ke igama lakho ke uNomalanga Sikwela Mzulu Thembu ikholisile uchiwa ke usithi wayichwa umama ayikoze sobuhlungu mphethe ke manje ke vela ke uMoses Moses sifunda uMoses bani Moses Mbenge hawu kule bizoto Moses Mbenge angazi ukuthi ubhalo ngaka uthi ke sibingelele lapho sibonge ngohlelo mina ke ngidabuka ngaseGwanda manje sivezela ke South Africa ngihlala le ndawo nje duzane awukhathananga la se-UV lapho thanda khona jisa thanda le-UV mina ngibuye lapha ke eSouth Africa ngase ngibanjwa inkosi mfaka baba ngabuya ngidlula ke eJupiter Park ngadlula ke eBeria lapha kahlala abafana abathathu
Afutshela ke msazi bambamba bangikhama bangimisa ngomduli bangilengisa bengisearcha baqasa ungichaba ndikhiphe yonke imali ngangela mali bathatha ke lamafoni umphimbo wami ngalimala kakhulu ngaze ngafika ke esibhedlela lakathezi kulezinyalo ngitheze kunjalo ke kambe ngadinga labangani bami lokho esikhamba sithumela ke i-decoy uhamba umuntu lokho ekhangela ukuthi inqaba zambamba sasezibamba bafala abasicathile kwenye imoto eyiveni hayi awuhlala ngasikhathi sengisilile ngababona namba abafana abana ngakuyibo kanye baye babambe indoda kanti bengakwazi ukuthi si around sabagombolozela sababamba ke afutshela manga ngachaya into ezishwayo ngasenemali ngaleso sikhathi sathwala imoto sajikela emanzini okubili kwafa okukodwa ke bakuseva kwayaphila abakwazi up to today ukuthi ke abafana babejikilwe yithi ke emanzini lokho okunye lokho sokuyisiyelele ngoba kwalimala kakhulu ngiyabonga ngithenga utshela ukuthi abafana kwegoli ngaye ngakuchumisa mina ngidlalelwa ngicela uchayeke engoma obona ngane ngangisukumisa kulezi ezilandelayo ngifuna ujayiva ngoba ngiyabe kuyi-Friday ngiyabe ngizinathela ke endlini njengomuntu waliwa ngumfazi ilapha ke Goli ungatshela ke ingoma leyana oyibona ukuthi ingangithinta kwamancane ngingajabula kakhulu nasi ingoma wathi uyayithanda ekaMaster KG Nkosazana daughter singoma
Nanso ingoma imnandi phela uMaza KG ngoza Zuma la dala mkezi awukozana doda ngithanda kumkozana Zuma kozana doda ingoma ke yakhatha zakho lo Nitro man Gertrude bese tshale ke uMozimbenge semphethe ke uGethi Gertrude ngiyabonga mina ngitraine United Hospitals Bulawayo. Okay, it's normally UPH, United Bulawayo Hospital, not United Hospital Bulawayo. All right. UPH in short. Yeah, UPH in Trela pamnyaka 99 ngathi chake o 2001 bengiqeda khona ngasebenza njengo nurse laphana. Into ekhona kulesi sibhedlela kunengade kusenzakala ke bengumuntu lami ke involved entweni ezingayisize besitshontsha amaphilisi esibhedlela senze yonke into kuba lama junior doctors ayikhona ayivele ngasisebenzi qinisekile kathesi njenge trained nurse sohlala overseas I can see all things wrong sesenza thina ulisana sibhedlela abantu abaningi bafa abamela ngabafe kuyimbangela kubana thina besingela ngithe mina ngomnyaka ka 2020 ugogo wamagula ngezothu se UPH kwathi kwafika vele imemory yabuya yonke ukuthi into lena ngayenzayo ngesikhathi sana maybe yasenza ugogo bemncane ufele 62 years wafela kulisana isibhedlela thisa ngiyamkhumbula ugogo wami njalo ngiyakhala ngoba ke sengikwazi ukwenza izibhedlela zekhaya ugogo nyawadla bambulala ngoba umuntu engaguli ngitsho ukuthi kokana abaningi bathi ngikhama maybe that's what karma is doing to my own relatives now same hospital ngasenza khona ngiyakhala I wish ugogo ngangumliseke ngapha phetsheya benhlala khona mina ngamanje ngise Australia ugogo wafa eZimbabwe ngihamba ngamncaba kwakukubi kakhulu ngezwa ubuhlungu ubhalile ke lapho ukuthi bebeganga ngiyaganga olezibhedlela ngicela ukungitshela ingoma eBongo Muffin ingoma ethi iphindlela nasi ingoma phela ke Bongo Lotion iphindlela never know hamba la thathiswa mazwayo Di mama kiboni twana mwana unatikishwa maka shwa ngebela hela so iphindlela ulangitse
mwana wa marata kulechwa baby mwana wikate na lejo bebe ke mabele ke toka ontela okay mushela okay mushwela nice brown mame di mama one pizza are papa wa biela 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 wa yeah. Nasi ngoma evela ke kuphongo bafine TP indlela Tanzamazela wa Apple City madoda ke leli qembu lalinzima Hospital Icon Zen kwakumnandi qembu lehlaza kakhulu yakhathaza nasi ke ngiphethe manje sensuka ke ku Gertrude nisiyangena ke ku stage undoda stage moyo kunjani stage moyo stage moyo selbon ngubhala mina ngiyabhala ngithanda lo hlelo ngibhala ngingapha ke ngase Mozambique ngilapha eMozambique kuyikubana ngabaleka kudala ekhaya umnyaka 2011 kwenzakala ke izigigaba ke eGwanda ngambuluzelo ngabantu kakhulu Dwala Sentebe, nxa wazi Entebe chisa. Ungezwa kulo baba wafayo. Usaze umqabe imizwe lakhe. Ngabulala ke umuntu laphana ke sisuka ke esitolo. Umuntu lo wayimbuluzele kakhulu, efuna uzibonakalisa ebantwini, uthatha ke umphini ngimshaya, ngomvadlaza ke ekhanda abaqothanisa abantu. Ngase ngibotshwa amapolisa, amaphosa yakhona ayengeshone nangu 200 thathayo. Ngabanika imali kangilayo ke 200 rands bangiyekela ngabe ngiphuma ngibaleka ngahle ngaqonda ke eSouth Africa sembona eSouth Africa impilo yami abanzima ngoba ubaba lo wayelabantwana eGoli bazanzingela ukucrossa ke ngicina sengise Mozambique emfike ngasebenza kwenye igarage ngiyalungisa izimota lapha ngicatshe khona mfana kaSipanda walahla lo baba sekulesikhathi njalo ubona ke sokuzafika uthi ke sokuzafika khona le sokwadlula ama 10 years 15 years ngicatshile lapha mfana kethi ngiyesaba inkosikazi la ngezothwasa wayenda wasala siyadinga indoda yena ucanti ngafa kodwa ngiyaphila batshele ukuthi ngiziphilele ngikhona mina igama lami stage ungathi stage kukhona abazacabanga ukuthi stage wakuthiwa ngubani yimi lapha eMoskeni eMozambique endaweni ke okuthiwa kuseBeira ikwencatshe khona chisa kambe icala lami ngabona ngiselaphela mfowethu ungisize la nxa phosana ethi kona azavala yonke into kambe ngabe ukhona abakwezile yini ngiyabonga baba ngicela ke utshele yathi wabulala wathi utshele ke ingoma ke eka Paul Ndlovu othe uyathanda Tsakane umdumo ngwepansula Tsakane
wanna take you out. Come on. Let's go to the disco. No, 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 no. Don't say no. Not this time. Wamina da. Mama na we. Ningebu sing kata. You and Answe. Shiluba Shami. Now Paul Ndlovu ingoma sithi come to me Tsakane besitshela ke Catherine hayi so Catherine lo stage khona ke Mosken wena vele entepe ayiboni nohamba bona sithi uxhegu khona ngapha baba hawo mathola need your love uthe umama yakwazi wayenda so kumele bekwazi ngathi stage uzakhumbula stage yeah la phale yakho ke siyibale lapha njengo Catherine Sibanda. Catherine Sibanda ngibuye eUnited Kingdom ngo 2007. Lapha efike ngahlala khona ngacela ke ubuphephele ngajiya ke indoda labantwana ababili ekhaya. Ngifikile ngasebenza ke ngitshontshela ngigcina ngimncedisa ke ubaba besenze PTC ekhaya abantwana. So amaphepha aqine ephuma emva kwesikhathi ke eside ngo 2012. Into ezala yachisa ngo 2011-10 ngasuka gcina ntana lo myubaba lapha Uganda ngitshontshela umkami kophambaniseka ngamitha ekumitheni kwami lapha bengakwazi ukuthi sengimithi ngoba bengumuntu wesikhathi ongena isikhathi ngingene so ngacabanga konke unormal emzimbeni wami azangutshintshe ngahlala ngaqala ukuzwa nje amabele ngani ke aphomba nganasinda ngase siya kodokotela ngacheck wasothi I'm 5 months pregnant nethuka into ongaza kuyibona imphethe indoda yami kwelanga ngathi ngimthimezele ama picture wathi hayi uphethe kahle ukhesi round so ngabona ukuthi inkeme sakhipheki lapha kuzanhlupha ngasifihla khona lapha ngaqalisa ukuthi ngi-isolate abangane bami kodwa ukhona i-one wayesazi yonke inyakanyaka ngoba ke laye wayekhombile eyakhe indoda yase-South Africa ngakhululeka ngabeletha eBirmingham Hospital ngazala ke umntwana omncane ngahleke ukuthi indoda ukuthi ingabikwazi ngagive out for adoption bamthatha umntwana lo ke bengizwisile ke wakhala ke esiswini ngimphethe ngifake chestini yami esiswini sami umntwana wahamba ngakhala inyembezi ngaphuma esibhedlela ngase ngisiya ke endlini
Manje into enhluphayo ke umsakazi ke ayi kuyangikhathaza ngoba sometimes ngiyamuza umntwana nekhala endlebeni zami. Umntwana wami should be old now. Ngibona ngiselanda ama 15 years lapha khona labantwana abathathayo angibazi. Angikwazi, I've lost touch. Ngizamile ukuyela ku social worker lwana wathi nangambhalile ukuthi I don't want kulenye iform engayifila ukuthi angifuni ukuba in touch le family adopt umntwana. Ngakho ke akujintshwa lutho ukuthi kuyaphela kunjalo. Ngibuhlungu indoda yabuya lapha eUK kodwa ke ezwa ama rumors ukuthi umfazi wakho wakwazithwala ngathi ngamtshela bandihlolela and lokho kwenziwa umngane wami omunye engitshele ngayo oyesazi. So ngale indoda sizama ukuthola la kodokotela ayitholi lutho. Ahlaliselanga kuhle ke kuze kwathi ngomnyaka 2023 njengelemela livila labaleka lahlala komnyama makhwapheni ngahle ngamekela enjalo nxa kokime ngibise UK. Chisa ke into engutshele ngesikhathi engasoze ngafa ngasikhohlwa. Hey gender lenzima ngoblame but hey futhi lakho kodwa nxa umtshile uthi uyamthanda umuntu kuyazo kusuke kwathini bakithi. Hayi asikutsheni kunjalo. Uyakhala ke udadewethu laphana ngodubo ahlala uCatherine Madawa abantu osibanda abalunge kakhulu athi awoza man. So wena uthe ngitshele lezi ngoma yena ngitshele uMajayivana ingoma ethi athi ngifuna imali. Uthi ngingathola ngifuna imali leliyana ke amafika izolo ngathaba kakhulu. Sikuthole lephi asikuchale uMajayivana ifuna imali. Wawuze UK usafuna imali wazala. Shabang
Nazo ingoma imnandi phela kumajayiva ingoma esithi leli lizwe lamali. Wayebonile umntakathuma. Leli lizwe lamali. Sensemazweni kadinga imali. Madoda ukuthi ngikhabe ipheshe. No money, Jonjani Machi. Besitshala ke uCatherine Gasibanda. So uCatherine. Siya ke ku Bhekani Gumede. Kunjani we Gumede? Ophela kubethu uthi ngisuke ngaye South Africa ngisuka ke ekhaya ePlumtree ubumnyaka ka 2001 ngisuke lami sengithethe unkosikazi labantwana ababili ngamchiya ke ekhaya ngasebenza ke eJozi ngithe ngiseJozi khona le ngezwe kuthiwa ke kunzima emzini wami abantu sebechiseke umuzi ngethu ukuthi umzi wami uchiswelani senzeni ngasuka ke khona ibhekise ekhaya babe accuse ukuthi umfazi wami uyaloya into engathola ke ekhaya lapha ke bengakwazi ukuthi umfazi wayebanjiwe kweminye imizi kuthiwa enqunu khona le wabanjwa ngabantu egcobe imlotha kuthiwa wayeloya ngangambona ukuthi unakathabiso lo ngendlela iyo yona ebemgcina umbophe ngamachain ngoba ngihamba enzima ngisekhaya ngaze ngakuthola wathukaniswa ke enduneni abantu bemlimaza bamlimaza uthi ke lawyer sengihamba ke izihlobo zakhe sesithi ibe ngithenga abantu ukuthi bachaya umfazi ngifuna ukuthwala ngaye umfazi wami ebanjwa ngobuthakathi wasekhuluma ke umntwana omncane owami wasekhuluma ukuthi umama uyabadlisa inyama athi ngiyabantu badle inyama athi ngiyabantu abafayo so sathola zokuningi into esilandelela thola ukuthi vele ngakibo unina wayesehoho sokuthakade logogo ke bonke izinyanga zakhuluma ukuthi unkosikazi wami uyaloya kube nzima ke lapha umuzi wami wachawa phela wathi tu ngathi ngabuye egoli athatha abantwana ngabasake kubo mama yena ngamala ngamekela wahamba ke eBotswana angazi wesehlala ngaphi after ukhitshwa amapholisa
wabuya uzotshontsha umntanami lo omncane wahamba la eBotswana. Chisa ngikwazi ukwenza la eBotswana ke umntanami wafa, uthiwa wagula wafa ke eBotswana omncane. Ngibuhlungu ngiyamkhumbula ke uLili, uThabiso sekhulile kathesi. uLili ngiyamkhumbula wafa kwala kabuhlungu ongaqondakaliyo. Ngalo mama ubuthakathi asikhulumisana kathesi even lesemfeni ngikhuluma naye. Ngicela ke unditshele ke ingoma so brother ethi hluphekile. Bhekani Gumede. Nasi ingoma yakho ke. Amasolo Soul Brothers of South Africa. Tepu Masondo, Moses Ngwenya. Tafaza la phana ngabalo Black Moses. Ingoma ethi hluphekile. Ngizomthola omunye noma kunini noma ungangala kusenani. Ngizomthola omunye noma kunini noma ungangala kusenani. Ngizomthola omunye noma kunini noma ungangala kusenani. Soul Brothers ingoma zitshela ke band Gumede ethi hluphekile ke sibona umunye impethe Chido Chirawo. Ezra Jesus banda ngithemba kuwenza ke stories zabo sisi labana abathatha inhlanyelo bobaba ama spams bobaba babehamba ngezimota lapha kwa Royal Road kakule Mashwingo Road. Yimi Chido Chirawo ngumunye wangikhona ngangele lead ringer. Thangi lead ringer. Ngabona ngathi hayi kwazibana nje njalo lead ringer. Into konenzakalayo Chisa sathola ke umnyu baba wase Mozambique wayevele ethile ukuthi siyathola ke imali ngokwenze njalo. La kanye nxa simphathela ke ubudoda babo baba besenza ke imali ngoba ke ubudoda bukwana ke i-teaspoon ade ngikwazi ukuthi ngile mali yami ngange $500 anika yona.
sekwenzile wasenzela ke lemgcozo yokuthi nxa sibanathisa ukuthi ke into yabo iphaphama bamadoda amaningi sasithole vele kulele kwale khona ukuvuka ngayenza njalo ke esikhathini ukuthi nxa kusiphangisele ngivele inhle ngilale laye ngimforce ukuthi angene phezulu kwami yes sasingena sihamba umgwaqo singanika umuntu ongubaba ileft singu4 simfakele ke center ahambe echazeka umdala kumbe ubhuti athi ngithole intombazana then bese singena ke iganga lapha sasimnatha khona ke imbodlela ke 500 mils yekhonkoshini yethu engayinatha within 3 minutes uyaba le erection ngakho yikho sasenzela khona ukuthi kwenzakale one of us ke siyabe abaye basibembophile sesimbophile one of us sesenza la ke amenze into leyo emenza ukuthi afune la ukwenza so nxa sechama bese sikhongozela ke lokho budoda amasperm la swathathe yebo ngathi fiction kodwa is a true story sithatha lapha ngoba sasiba namacondom amaningi siwathweleyo ungatshelwa manga sasingalala labo singela amacondom sasilala labo silamacondom bangacabela phakathi sithathe lana ke into sihambe khona ngale sake sayenza sathenga lezi moto ngakho lokho ke ihlophele indaba yangikhona ke kodwa ngendlela sasismart ngayo wangeke usibambe sikwenzile kodwa wasocina usifo omunye wethu sabona ukuthi into leyi lama side effects mina ke into engangithengile yadilika yodwa ngamalo ukuthi idilize kwini ngithenge indlu ke eHarare eSaninga yafa kanjalo indlu yakho yadilika yodwa angisela motor chisa kodwa sengaze ngasuke elizweni ngiphala ke manje sengise UK ngicela xa bebizo lami lonke kodwa kunamuntu okwaziyo ukuthi yimi ngangikwenza lokho ngiyazi abantu bexoxa ngakho bongane paso bazokusenga mfana nasi ingoma evela kuZara bengirongo ingake lapho Shaya, I'm a drinks, mangithi papa. Yo, baby, sekusile, ngise travelini, bengihleli nabangani bami, sibukela ibhola, sibushaya. I'm a drinks, mangithi papa. Yo, baby, sekusile. Nise travelini bese senditi awukhathali upheteshana nendlela awusawufuna umzi wakho abantwana bakho bebekhala ubusuku bonke beniroko selulolele baby beniroko baby stop that beat Bushaya, I'm a drinks, mangithi papa. Yo, baby, sekusile, ngise travelini, bengihleli nabangani bami,
sibukela ibhola sibushaya ama-drinks mangithi papa yo baby sekusile ingoma esiyitshaleke uchira uchido ingoma ke ethi ngironge vela uzara ngicela siziba namhlanje Finsoli Yamate kumbe Finsoli Yamate I hope I pronounce well Finsoli Yamate uthini wena uthi ngise island ifike lapha ke e-island msakazi angaclaima ngicela ke uphephele ngachiya ke mini business yami eSouth Africa lapha namfowethu isenza kuhle ngachiya ke ukhabitho womuntu ubaba lo besithandana kuhle ubaba lo ke ukhanya sithi into zonke zaba segameni lakhe into le nidanisile kakhulu ke I can't even work now e-island sengilabo BP labo chukela I'm shapeless now sometimes ngifisa lokuthi ke ngenzeni ngisawuthi ngabuyela ke ekhaya imali accident yami ke 2 million yonke sithenga indlu seyiphelile sehlalo kongumuntu lokukhanya kana uvela ke khona ke eMpumalanga ngibuhlungu kakhulu eMfinsoli yadube ngibhala lapha ke angeke ngikhohle ukuthi ubhuti wami uthi siyakhangela wathola into sezibhalwe ebizweni lakhe lalowo mfazi kambe ke Fibion ungavuma ukuthi uthathelwe into umuntu ongamaziyo ukhiphe mina uFF la sasikhuluma ngayo waya ngaphi wawungithanda sithando sami wangilahla senginothing umsebenzi wami wonke ke uphelele emoyeni ungitshela ukuthi ufaka ama peace order ngafiki lapho hlala khona azange udizete savumelana ukuthi ngiyasebenza wenzela nhluko esingaka uthatheke uthi ngithethe umuntu angihambisa ngapha uthi you got nothing to do with me kambe ke Fibi ungangenza njalo uNkulunkulu akuphathise uyakhala ke usise Fibion wayemenza njalo Mvalisela kaBhongi sibongane kamla ngeze Jesus Mandaba sikuhlelo ngisakhumbula ke namhlanje till next time good people you take care of yourselves and each other God bless you ikhathile ke incwadi yakho kodwa ke ngithemba uzwile pheninjile